Құтлау сөздері жеткіру үшін сөзіне Балташ муниципаль район башлығы Рамил Рашид ұлы Нұтфуллинға һәм Саба муниципаль районы башлығы Раис Нұрғали ұлы Мендехановқа береміз. Рахим етегіз. Рахим етегіз. Көрсіндім ең ма? Қайырлы кеш, қымбатты сандаш күршілеріміз, қымбатты райондашлар. Республикамызда шаңғы спортына yıldan yıl zor ihtimal verilen zor ihtimal verilen Kamşılayımın rayonumuzda da endi bizden kış boyu yoqtı turgan uzun bulmasa da kilometre 200 metrlik şаңғы trassımız işleyin. Hem endi rayonumuz halkı rahatlanıp susunda өзінің сәлеметтігін ықтадым етірек керек. Hem endi бүгін башлап жібереміз. Түндек райондара шушындай көркем түнгі шаңғы ярыштары традициясын хаммагызға оңыштар тілейміз. Hem endi шушы традициялар келешекте давам етіп, әлі енді көбірек райондар біздің арттан ерді деген шашта қалам. Сізді тапшырам Раис Нұрғалиевқа. Рахмет. Xayrli kishlar. Birinchidan faqat men bunday yozmoq bor. Xonimlarini, qizlarimizni kutib olgan bayramingiz bilan tabriklayman. Qilishday salomatlik, har vaqtni shunday motor etib yasharga. Endi mana shong'i deganda, endi bizning Rossiya Federatsiyasida ol ko'p yillardan saqlangan sport. Shuning uchun harakatda barakat degan bir kim uyushtirgan bu lujnyalarni, shong'ilarni tartibga soluv ham endi uyushtiruvchilarga biz rahmat. Birinchidan harakat, ikkinchidan u shong'i lujnyada birga bo'lganlar, u bir komanda endi. Bu sopernik bo'lsa da, lujnyada sopernik, lujnyadan so'ng u yaqin kishi. Shoy bo'lsin, har vaqtni birga bo'laylik. Bo'lganni egilagan ko'raylik. Rahmat. Zo'r rahmat sizga, motor so'zlaringiz, izgi tilaklaringiz uchun. Hozir sahnaga Boltash ham